Ecclesia ile swafa man malor tato le Yesu Keriso ya tu tanga mai nei ya ole upper room nei ole upper room youth nei no winga pe afam talaina ole afe au bicho lunga ai tu senga luenga cha ko luo ko fa mai bo fa chungwina la chou ile mano le ngang pai wa fu ai ona chau chala ina ngana ese pei ona fo ina mai ole anganga dengan ngana ya tela chou o te mana chua la le perfect tanga a choa mosa ile lua fe shuman fa mai o med pone ole le taini ole ali lingi ifo le ngang pa ia la o ni la telephone. And I believe this is the time for the power of the Holy Spirit for the whole youth. Eleva aile chua ile chino, eleva aile chua pole ilo tofi, eleva aile chua pole ale lo degree la yai, aiva aile chua ile loto tangata, male fa chumwina wale ngang pa ia. So the theme for tonight is be equipped, be filled with the power of the Holy Spirit. So we hope that you guys enjoy our items tonight as they get ready to share a bit of a memory verse, a pese tu, manaka pese fai kama. Ya talu ne ya fa muele tua, usimailo mai moa, malo silsila. So every so darling bachi ne ya. Hallelujah.